nurturing Naga Peoplehood program itu kini kapra ulai jase moi alop ite koi di bole monase isor kini kata laga prophet kan dikha diase moi itu alop highlight kurase last year pra program itu thaki jase Naga manu mon phangikine thakia aram napagine thakia itu aram global jaga ekta isor pra dibo kogine ami kan shisa hopri words kan itu prathana kogine ase itu prathana kogine aha tamte last year August tribe khimon ase so represent ahikine 7 days tribe represent kogine prathana kurbi itu program diabra ami kan last year pra August pra start kogine ketsapo shisa hopri center de tribe so pi ahikine prathana kurase tribe ekta to 7 days fasting kubra aru jabo inga kogine kuratam 11 tribe ahigine prathana kubra parase 7 days kogine aru itu time de tribe represent kode prathana kubra kam so ke dikha dise naga manu aram grubole podam tangur ke chapote thagi bolase bile ta kam 11 tribe so pi isor ki revelation dise to register de likhikine thagise aru itu logine ami khan aru prathana kurasele apne khan 2024 February itu parna kurbi na hole to naga manu nimite deri hobole se inka hobra ami khan prathana kurine February 16 to 18 te program ite itu thakibo kogine ami khan program banalase to itu program to kin mite kun ke mate se aru kin mite mate se mu itu alop hobole monase ite prayer warrior Nagaland prayer group khimanase prayer house khimanase kun naga manit nimite prathana kurase itu khan sob matiase kile itu prayer group khan ke matiase kole itia prayer group khan pi faction ula jase nizor laga faction laga prathana prophet itu khan nimite prathana kogine apne hi balase inga kogine faction bana dia itu pra naga manu confusion kuri dia nago leader khampi confusion kuri dia inga hogine naga manu bi shiphat hoja itu nimite prayer group khimana se so pi ahikine eki kotha isor ki thik ami naga nimite ki kwase itu eki kotha bobole nimite prayer work kan so pi matiase aru second de hole to NGOs kan nagol bi civil society itu kan kile matiase kole itia organization alag bi shi thagese NGOs pi ase civil society inga alag bi shi thagese nagalende aru itu kan hi naga phat kuri dia itu isobra dikha diase dobra itu kan bi ahigine mon milibo lage kogini isobra mate nimite ami kan itu frontal organization aru organization alag thake kan itu kan so pi matiase aru kile ami kan itia faction kiman hose bi shi hojese itu kan so pi idol ami kan nizro laga idol itu hi agge kogine naga nimite phapna na kugine ite faction to inga bi shi hojese itu nimite tatebra ami kan laga spirit liberate kurubole nimite inga hogine nizro laga idol to cherigine iso laga ichha to kodase itu bisarbi bile itu faction alag thake kan naga political groups kan so ke mate to iso to itu nimite mate se aru kile state politician kan ke mate se kole iso pra kose state political kan hossa gurgine naga nimite kam kurbi aru naga itu noton bana dibe na hole to tai khan laga itu isor ki tai khan ke esan dese itu kurubole na pare se kole to tai khan nimte bi bio ho jabo hole bi this time tai khan bi ahigine naga manu mili lubi ko gine ekta word tai khan bi itu ko se kole isor hi tai khan laga sarkar ke bi moto kuri dibo ko nimte moi khan tai khan ke bi mati se de itu am kan state politician ka bi mati se aru inga kile naga manu khan ke ahigine prathana kurbi ko se kole ekta point hole to naga manu bothom pra first pra ami kan naga independent nimite kam kurbo ko gine first start kurabra ekjon laga mun je khung kurgine ekjon laga kotha na mangine ekjon ke betray kura tate pra first pra start ho jase itu laga pap tu itebi naga manu ke dabagine thagese itu nimite naga manu khan so pi ahigine itu laga papi confess kurbo itu isor to itu program dese
itu nimite itu program de kun ke mati ase kole itu khan ite ko khan sob ke bi mati ase aru kun everyone who love our nation and people are requested to pray at 10 itu kun hole bi naga manu nimite prathana kura khan naga manu ke morom kura khan sob bi ahikine prathana kur bi de ko ba isobra itu khan mati bi korba ami khan organizing committee de isro ami khan logoti ki ko ase itu khan ke mati ase to bra ami akha thage se naga manu khan sob bi this time too manu ki ko thagele bi isor itu bra ami khan ke mati ase aram kru bole laga time di bole isor ami khan ke mati ase bra morom kru gine sob manu bi itu laga program te hibide bile moi organizing committee laga nampra naga man sob ke request kurase thank you